Thobela, ke a le dumedisha, ke a le tsamisha go se moya ka Dr. Magabo. Le kgone ke rata gore bolele ka tsela e le gore o ka attracta tšhelete ka bophelo ba gago. Ene method re tlo šomišang today ke method o le gore re tla ba re šomiša e-wallet. Ana o ka dira gore tšhelete e tle jwang ka bophelo ba gago o šomiša wallet. Okay? Ke rata go le botša pele gore wallet o e šomišang o make sure ke wallet e sala gabotse, ga se senyege, ga se kgege, di-zip di sa bereka gabotse. Wallet le e tlhagetše e kgegile di-zip di senyegile, wallet so e tla dira gore tšhelete e phatlalale, e tla dira tšhelete e phatlalale. So go nyaka gore tšhelete e tla ka bophelo ba gago, tša wallet ya gago e le gore e senyegile o itše o e fiša, o se ka e fa motho o mongwe ka gore o mo fa di-bad luck, wa itša wa e fiša wa ke thekela wallet e ntshwa. Ene gantši o se tšo reka wallet e nako ngwe re na le ka boka la go tlhoka tšhelete go tšo reka ile ya o cheaper, it's fine, but gantši tša o cheap di na le go senyega ka pele. Le bona wallet ke na le 5 years ke e šomiša la ntše ke sa e šomiša, ene ke choositše a black because ke a tswa re ka black color ka ena wallet ke attracta tšhelete ka bophelo ba ka, ebile yona the black color e purifier tšhelete ela go ka kgotsa le tšhelete ya gona e tla go nna e na le moleko, motho o mpha tšhelete e berekilwe ke lokela ka moke. And then the color of black e dirang e cleansa tšhelete ela ya purifier. I get black e holder di-energy tše tša o se bega botse ya di tloša godimo ga ntho ela, godimo ga mmele wa gago ge e le wa pele kobe black, ge e le gore ke godimo ga tšhelete e di tloša godimo ga tšhelete ela. Okay, ene o ka šomiša di-color tše dingwe gape, go na le video sa le ka dira last year a ke sa pona ke direle ka speedina ya di-color tše dintši, di-color tša di-wallet tše le gore ka di šomiša go attracta tšhelete. E brown le yone ya bereka, le green yone ya bereka, le tla di checka. Okay, mo pele ga ka ke na le money oil ya ka she, yone ke betse kgole sorry ne sa bonagale, ke na le money oil ya ka she. And then ka mo ke na le mixture, ka ra mixture okay, ke tsena le tla kgona go bona na ka mara mixture okay ke rice, ke tšhetše dithorana tša rice ka tšhela le letswai, o ka nna šomiša letswai la kgrofo, ka nna ke šomišitše le fine, ka tšhela le di-money herbs tšaka. Okay, and then mo ke na le plastic, gantši ke šomiša plastic tše dinyane, but today tše dinyane di fedile so ke tlo šomiša ke kgolonyana. And then mo ke na le tšhelete ya pampiri, the bigger the best, go ena le ntšhi o ka ba di 200 ranta šomiša yona, mara o tsore tšhelete ke tšhelete le gore le o ka tlhoka eng ga o tlo e šomiša until ebile o fetša o kgotsofetše o ntšha tšhelete ya go ka ra wallet ya gago, mohlomongwe o dira ye ntsho gape ka leso akere. So ntho re nyaka o dira today manifestation ke go le gore ke rata gore o dire for 6 months goba for the whole year. Go ka o dirile for 6 months wa bona ka gore ga o berekere, ke gopela gore o thome gape and then o šomiše tšhelete dintshwa everything e ntshwa, mara o ka bona o berekela o ka no o lesa ngwaga goba fela gantšhina ke a o lesa for the whole year. And then ye ke money oil ya ka ye ke nang le yona, I mean not money oil, I mean sorry ke ancestor money, ke tšhelete tša di-ancestors tše ke nago le tšona. And then mo ke na le wallet, and then mo ke na le incense ya ka ya tšhelete, mola ke na le the green candle, gore re swantse be le this one o be le yona, o tlo cleansa wallet ya go ka yona, o tlo cleansa tšhelete tša go ka yona. And then ke na le the green candle, green candle ke ka se le gore e go rapela, o rapella like tšhelete, o rapella mebereko, di-business tša gago, abundance, le tše di botse ka ra bophelo, o tlo šomiša the green candle ke ya o attracta tšhelete, ya attracta lehumo ka ra bophelo ba gago. Okay, ene ka mara mixture okay wa gašo ke na le di-coin, ke na le 5 ranta šiona, ke na le ranta šiona, ke na le 2 ranta šiona, ke di-silver coin, ka buša gape o ke tšona fela. Okay, ka buša gape ka ba le 50 cent akere e bronze nyana, ra bopola gore ka nako tša bona ntho ke bokoko le borakgolo, ka nako tšela tša bona borakgolo kuku ba ba šomiša tšona tšhelete tše di so tše di brown tše ke di-half cent jalo le jalo. Okay, jale ke a thoma ntho mathomo ke dirago before ke thoma ka kore ke connecta everything ya dula mo ke ya re mola e dutše mo pele ga ka. Pele ke thoma ka mehla ke tlo thoma ka thapelo, ke a rapela, ke kgopela modimo, ke kgopela mangwele ya ka gore ntho ke yang o dira mo ga ke senye, ga ke dire sebe, ke a manifesta, ke manifesta le tšelo tse ka ra bophelo ba ka. Tšhelete ke manifestang ke tšhelete le gore ke tlo kgotse le gore ke kgona go patela dikoloto, ke kgona go rekela bana dijo,
ke kgona go isha bana dikolong jwalo le jwalo ge ile gona ntho ke nyaka go itirang ka mo gae le yona nka manifesta tšhelete ya gona ka tsara okay mafela ngwago ke nyaka gore go ngwago fela bane ke rekile mpete ka kamoreng e solso ke rekile le pentenyana re pente ka mola kitchen ka mola so lo so ke lo tlo tlo ngola fase bukeng ya gago ke 1 year resolution gore ngwago ke nyaka go fitlhela di 1 2 3 and then ebile o tlo di manifesta wa manifesta tšhelete ya gore o kgone go ba le tšhelete e tle ka bophelo ba gago o kgone go reka dilo tšeo okay so ke thoma ka thapelo ka bolela le modimo ka fetša ka bolela le mangelo ya ka semoya mangelo ya ka seprofito ka fetša then ka bolela le badimo ba ka le bona ka ba bitša ke ba botša ka yona process e ke yang go e dira bohlokwa ba yona ke eng ke rata go fitlhelela eng ka re ga yona ene ke ba kgopela maatla ba ntiše mo moyeng and then ke be le faith ke be le confidence ya gore ke nnete dilo tše ke ya go di fitlhelela without faith without confidence o ka se di fitlhelele dilo tšeke and-e ntho go e dirile ga o e dira wa fetša wa re mola o fetša o e dira o phutha matsogo wa re tšhelete e tlatla tšhelete e ka se tla ka magic tšhelete e ra goreng emelela o šome emelela o rekišetše o di rekišang o tla bona ba tla bula mabati di-customers di tlatla go wena business yao e tla gola ke ntho ba tla e dirang and ba ka o fa e le ra sotlo e ba le any business motlhong o ile a sotlo o šoma a kere o rapela le mošomo ka mokgono a kere then o ka kry-a mošomo o ile gore o tlo go fa tšhelete e wena o e nyakago and then ebile a kere maybe a o šome ene ebile wena ga o rate go šoma motho wa o rata dikgwebo a kere ene ebile ga o na le tšhelete ya go thoma kgwebo and then ebile a tsona ka thoma kgwebo ya mohuta mang wa ba kgopela le tsona gore ba fe di-creative ideas ba tla go fa this creative ideas then wa kgona bona gore okay mo diponong jaaka ge ba mpontšha mo ditorong ke bone ke na le business e itseng motlho mo o bone o rekiša diaparo a kere jwale le jwale ba motlho mongwe this thing e no tla go wena ka intuition wa go o na badimo le ba bolela wena ka intuition ya tla go wena gantši le gantši goba ba tle through the thoughts ba tle ke ka mokgwa ba tlileng ka gona mo monano wa gago ntho la gore ish wa tsare keng tsa mo stoka diaparo rekiše tsa mo dira 1 2 3 dira 1 2 3 jwale le jwale e tla gantši le gantši then go ra gore ke ntho ba e nyakang wa e rapediša pele wa botša ke bone ntho le soso ga ile gore ke yona le rata gore ke e dire ke gopela le ntišeng ka thapelo ke be le faith ke be le maatla ke e dire and then go yo dira manifestation o tlo o thuša gore ntho le go yo ithoma and then e be very successful akere and then o gopola gore o ke manifestation fela o ne o attracta tšhelete lo tše tse ka ra bophelo ga ile gore already na le business and then go botlhokwa gore le o ka dira this one but business ya gago make sure e thekgo e be strong akere meleko ke mentšhi ka montle ka moke number 2 o make sure o be le dipheko tša business akere pheko tša business le tlo dira gore o attracte dilo tše di botse ka gare ga bophelo akere wena o tlo checka gore na o nyako thušiwa kae o nyako thušega jwang akere and then go na batho ba ile gore okay motho wa tshwana le nna ke šomiša di-traditional herbs ke šomiša di-natural herbs for dilo tše ke di dirago so a ke šomiše anything e le gore ya mana le like dilo tša diphoofolo ka mogare dilo tša batho ka mogare go thwala eng ga ke šome ka dilo tšowe ke bereka ka di-natural things ka gore le nna ga ke di šomiše dilo tšowe nka se fe batho dilo tše le gore ga ke di šomiše ke fa batho dilo tše le gore ke a tseba gore le nna ke a di šomiša ke a tseba gore ke dilo tše e leng gore kore a o dire sebe go di dira lo tšeo and ebile o ka se kry di-consequences tšana ditlamorago tšana le ka sepetse le gore wena le family ya gago ke setšha o ka re like le rekisitseng disolo tša lena or le go rekile bohumi a ke bereke ka dilo tšeo so le wena o tlo no kgetha gorena wena o nyaka dilo tša mohuta mang a kere ga o nyaka o thwala and then gona batho ba o thwadiša but o checke pele o ba botšiše pele gorena ditlamorago tša go thwala keng ba tla go botša tšona o ko rena o tla kgona go di emela na mara go senyake ka dilo tša go thwala o sa nyake dilo tše le gore wa tsa di tlo go imela tša imela le your coming generation ka gore ntho e le ga e affecte wena fela e tlo affecta the coming generation wena o tla huma bona ba ka se hume and bona ke bona ba tla šhalang ba sokola ba sokotša ke dilo tšela o thwetšeng ka tšona akere so ke dilo tšengwe tše le le tshwantše le tsebe pele motho a se ka kitimana re ke nyaka 1 2 3 o kgwetše le gore ke dilo tša go thwala go nyaka dilo nyaka dilo tše le gore ke di-natural things e ka no ba natural oils natural herbs jwale le jwale traditional oils traditional herbs jwale le jwale tšeo tsara ka mogare ga tšona ka moke ke dilo tša go tlhoeka ga di amane felo le bobe and ebile di ka sotlišitše di-negative energies that is why ke šomiša thapelo pele before ke thoma this thing because ke a tseba dilo tša ka tše ke di šomišago ga dina dilo tše dimpe ka mogare okay jwale ke tšona le tše ke nago le tšona and then ke thoma ka step number 1 sa ka ke rapetše ke boletše le mangelo ya ka seprofeto ke boletše le badimo baka akere and then now yone ke thoma step sa mathomo jwale ke tlo tša money oil ya ka ke tlo tša ka yona mo matsogong a ka money oil e ka
ka se dira gore o hume mara ya attracta lo tse di ka ra bophelo o ka kgotsa o shumisha money oil mara kgotsa le tšhelete a e be gona then go ra rona nthongwe le re ga o itira ga botse wena o expecta magic and ebile ga ona faith ke bothata goba o shumisha money oil but at the end of the day wena mo mmeleng wa gago a se wena motho la o fela o dira di-cleansing tseba gore ntho gore e shome 100% o tshwanetse be motho le gore o dira le cleansing ya gago o ba gabotse mo mmeleng wa gago o dira cleansing o tlosha meleko ka mokana ga yona di-negative energy ka moka tsona wa di tlosha o tlosha o khatha di-spell tse ba o diretseng tsona jwalo le jwalo wa di khatha tswa for the whole year I'm protected for the whole year a gona motho a tla mfoshang ka meleko for the whole year a gona motho a ka causang any blockage ka re ga ditšhelete tjaka ka ra di-blessings tjaka di tswang go modimo di tswang go badimo ba baka ene wa tswela pele ka o rapela ka mehla wa tswela pele ka o bolela le mangelo a gago le badimo ba gago gore ba kgone go tlišetša kganya ba be gaufi le wena ba kgone go fa di-blessings o ka kgotsa o dirile cleansing o kgotsa o šomišitše money oil ya gago mara o sa rapele o sa bolele mangelo a gago then gona ga ona ntho o e dirago a ona ntho o e dirago ka re badimo ba batla go furalela mangelo a gago batla go furalela le modimo tla ba kgole le wena ka re wena ga o bolele le yena okay a re thoma ka first step ntho e na le go mfiša tumawe ina le go mfiša then ke moši wa gona oke go ka o tšhela mo letsogong wa fiša and ebile o tla fiša le lešela laka ke ne bja mo ka baka la video okay sa mathomo ke tlo cleansa ditšhelete tšaka tše ke di tshwerego ke santse ke di cleanse ka moši okay stick se ke se tshwereng se ke sa tšhelete mane ke sa tšhelete ene ebile se a cleansa se purify tšhelete o ka kgotsa le tšhelete le ro e tshwere e tswa letsogo la motho le gore motho wana o e berekile pele a nagana gore o tla go blocka then wa e cleansa then wa tswa re tlisitše meleko le ka mokana ga yona ye ke ancestor oil e ka se be le meleko mare ka bokala gore mo re dira kang gona kgotsa le gore le yona e tshwere ke batho ba bantšhi matsogo a mantšhi ba bangwe motho a se leke mara o na le di-negative energy tše dintšhi ka raphelo ba gage then di tla affecta yona ancestor money yaka le before ke fa ancestor money di-ancestors tšaka ke ba fa tšhelete ke make sure ke e cleansa pele ke se ka ba fa tšhelete nago le meleko tše nka se di cleanse tsona ka tsona di pure ke letswai the reason why ke šomiša letswai le attracta tšhelete letswai ke lehumo ene ebile letswai leking le tla dira gore tšhelete tsena ka mara walete ge le re na le meleko e sepele okay and then rice ka bosiona e attracta lehumo e attracta tšhelete di-money herbs le tsona di attracta tšhelete ka raphelo ba gago and then ke tlo tšwela pele yone ke ya go cleansa le yona wallet yaka ke ntšitše dilo tše ntši di ka mogare go no šala tsona dikgathinyana tše tša go seresele ke e cleanile ke le bitše ka re wallet e na le 5 years ke na le yona and then ke tlo cleansa ka mogare ga wallet yaka ke tlo tša di-energy ka moka tša last year gore ge ke ya lokela di-money oil tšaka e bane wallet yaka e bane e gabotse e bane a gona meleko e bane a gona any negative energies ka ra wallet yaka ke a e cleansa ka mokgono ya šhalela gabotse okay le tla ntshwara okay re ke ne ke beile moke mare di ka re yang fiša ntho eke mawe ke swele gape ya fiša yo yes okay and then I'm done jwana akere so ge ke cleansitše jalo and then ke santse ke bolele an affirmation ke mantšwe e leng gore a positive mantšwe gore a tliša dilo tše di botse tše di positive ka raphelo ba gago and then affirmation ke le mantšwe e le gore o tlo kgwetša o ka bolela lentswe le le tee fela go bane ba a sort of a sentence and then ye le gore o tlo e bolela gafetša ga ntšhelantšho ka e bolela 3 times ka e bolela 7 times 8 times jalo go tšwa go wena akere so nna affirmation yaka ye ke tla go e šomiša le kgono ke ya gore tšhelete e tla go nna tšhelete ya nrata tšhelete go nna ke bophelo ke mantšwe ke tlo a šomišang tšhelete e tla go nna tšhelete ya nrata tšhelete go nna ke bophelo wa ikere ke bophelo without tšhelete a ona nto tla go e dira a se gore ke a e rata tšhelete akere but without tšhelete a ona nto tla go e dira o nyako patela metsi o nyako reka metlhagase bana ba nyaka go ja le ona nyako tšwa pele ka tša bophelo bana ba nyaka go tsena dikolo without tšhelete you are nothing o ka sije o tla bolaya ke tlala o tla lusa ntlo wa nna kwa strateng so that is why tšhelete nyakega
tšhelete ra tshwana go e rata mara tshwanetse re be le mokgwa gore re attract e tle ka ra bophelo ba rena. Okay, mara ka nako ba re ge ka the law of attraction ba re gore e tle mo wena o tshwanetse o e rate, o tlo e rata in a good way, not ka tsela ile ya gore o ka bolaya motho for yona goba o ka utswetša motho for yona. O e rata ka tsela ile o ipotsang gore ke tla e berekela nna ya tla go nna ene ge e tle go nna ke tla e šomiša gabotse. Ke tsela ya bontšha gore wa e rata. Go sa e rate o ka se šomiša gabotse, ya tsena ya phatlalala a tse lona o dirileng ka yona a kgonne go save. Okay, ke thoma ka ancestor money ya ka e tšea ke tlo e lokela ka mo e leng gore ka mehla a ke lokele tšhelete tše dingwe e tla dula ana ka mo e dula e tee for ngwaga ka moka ka rona gantši ntho e ke e dira ke tlo e dira for ngwaga ka moka. Okay, se ke leketše ga se dula gabotse e re ke lokela gabotse. Okay, ke feditše ka ancestor money e re ke bea mo sebogatše le kgona go e bona. This one I dule mo ke tša 50 rand ya ka jwale 50 rand e leng ka tlhoka tšhelete ga ke tše yona ya tsena ka moke nkano di bea same compartment di together goba nkano di divide ye nngwe ya dula ka moke. Aga ke feditše jwale and then yone ke lata yela ke mix tše le gopela gore coin tšela ke di mix tše ka moke le mixture ka wa rice le letswai le di herbs and then ke tlo di tšhela ka moke ka ra plastic ya ka nka se tšhele ka moka ke tlo ne tšhela few gore ska khotse tše dikotokoto bile di senya zip ya wallet. I think di shapo tšona ke di tšhetše then e fetša di tšhela then ke tlo e tswalela ka make sure ke tswaletša gabotse gore ke se ke ya tšhollogela ka mara wallet ya dira matšhila ka fetša ka e repa so ke ile file kudu. Okay, ka fetša ka e phuthela so gore e dula gabotse gomme le yona ke tlo inyakela mo nka e bjang gona ka nako ntšhi ke rata o e lokela ka moke mara go tseba gore o rata bja tšhelete ga e tshwenye tšhelete e dutše ka matheko yona e dutše mo then wa fetša wa tswalela wallet ya gago napile ka mokgono ka ona ke feditše ke tlo ba ke ntše ke tšwela pele ka affirmation ele ya ka mantšwe la ka a le a o bitša dilo tše di botse ka ra bophelo a le ke ya šomiša for manifestation. Tšhelete e tla go nna ke bitša tšhelete tla ka ra bophelo ba ka tšhelete ya nrata tšhelete go nna ke bophelo nka e dira 3 times and then ge ke fetša ke tlo re a go be jwalo. Aga so ge ke rile a go be jwalo then ka mokgono gore ke feditše ke tša wallet ya ka ke lokela ka re ga beke and then ke tlo tima dilo ka mokana ga tšona moke goba nka no before ke tima ka leboga mangelo a ka leboga badimo ba ka leboga le monena modimo ke thoma ka modimo go atla mangelo go atla badimo ba ka ba leboga ka process ka mokgwa e sepetšeng ka gona ge ke fetša ba leboga then ke dia affirmation ya mafelelo ya go bontšha gore manifestation wa ka o sepetša gabotse and ebile manifestation wa ka o ile o diragala ga ke sa re tšhelete e tla go nna then ke tlo bolela ka re tšhelete e tlile go nna tšhelete ke a e leboga and then se go ra re ka mokgono ke feditše then ka mokgono kona tsela ya go attracta tšhelete ka ra bophelo ba re tlo dira videos gale last ke e dirile ya go manifesta tšhelete then ke tlo e dira gape this year. And then I think nka idira bekene goba next week and then ke nyaka gore re dire le 1 year resolutions ke le bontšhona resolutions tša lena le ka dingwela jwang and then ke le bontšhona resolution di nyaka eng gore di kgone go ba successful. Ke a leboga ba ka gešo ke leboga nako ya lena ke leboga lerato la lena ke leboga tlhompho ya lena ke leboga everything ye le mphileng yona ngwaga o feta re thoma video tša rena o fitlhelagane jalo ke a le leboga and ebile ke laka letšalo tše di botse ka ngwaga wa 2023 modimo a be le lena a le dire ka go loka matlhatse matlhono di tla go lena ka nako tše tšotlhe le mangwele a lena a semoya le badimo ba lena mokana bona ba le fe dimpho tše ba le tshepišitšeng tšona ka mokana ga tšona ba ntše ba tšwela pele ba le protector ka ra meleko ka moka ba le tišitša kganya dimpho dilo tše di botse ka ra bophelo a go be jalo ke a leboga thokoza.